Slijedi ženska konkurencija, the female open competition. Dakle, u ženskoj konkurenciji, the third place from Croatia with 1817 points, 1817 bodova, Papeš Sonja. Sa samo 30 bodova, with only 30 points ahead, je from Slovenija Tanika. Tanika, pridi sem. A na prvom mjestu sa totalnim zbrojem bodova od 2289, 2299 points, from Hungary, Akos Zuza. Dakle, krećemo isto tako od 5. mjesta, a na 5. mjestu u serijskoj klasi je Zoran Korpar. 2194 points. Na 3. mjestu, on the 3rd place, with total score of 2299 points, you wouldn't believe, Žuža. Na 2. mjestu, sa ukupnim zbrojem bodova od 2332, with total score of 2332 points, Goran Žauhar. Love is in the air. A na prvom mjestu sa ukupnim zbrojem bodova od 2343, with a total score of 2343 points, from Hungary, Attila Kubisk. Attila, join us! And I believe also that Attila would like to say some words and tell us how was to fly serial class glider with all those competitive gliders. Voila. It was very good, this competition. We are satisfied, and thank you the organizer. It was perfect. Okay, leave it. Thank you, Attila. Get your hand off there and counting to 1000. A sad, dame i gospodo, ono po šta smo zapravo mi Hrvati tu došli, rezultati Hrvatskog državnog, da malo uštedimo matematike, zbrajanja, izbacivanja stranaca i tako dalje. With 2286 points, 2286 bodova, Karlo Bonačić. Na 4. mjestu, 4th place, 2332 points, 2332 boda. Kako mi je drago da je uzeo samo pika, a ne ice pika, ko zna šta bi onda bilo. Goran Žauhar. Tamo. A sad problem, ovi mi već idu pomalo i na živce. Now I have a problem, these guys are beginning to annoy me, they're boring, always the same people. 3rd place, 3. mjesto, 2525 points, 2525 bodova, Zoran Bošković. In 2nd place, also flying in Ice Peak 3, just like Zoran, is Damir Habek.
sa premoćnim ukupnim brojem bodova 3175. Opet naš čovjek sa Camelbagom, Marko Hrgetić. Da vidimo hoće li drugo plasirani reći šta. Šta se to mi govori? We have a category with a lot of competitors. We have female Croatian competition. Third place, treće mjesto, 362 boda, 362 points. Ivana Kosanović. Drugo mjesto, second place, 628 bodova, 628 points. It's another Ivana, još jedna Ivana Brozić. Nije Ivana, ali dovoljno blizu. I na prvom mjestu premoćna pobjednica ovog ženskog nadmetanja u Hrvata, odnosno Hrvatica, 1817 bodova, Sonja Papeš. Sonja u sredinu! Ajde, tete, smile! Možda nekoliko riječi od hrvatske državne prvakinje. Ja bih zahvala svim pilotima koji su svojim prisustvom uveličali ovo natjecanje. I ništa ljudi, vidimo se sljedeće godine. Ko će bolje od nas? Hvala. Čitat ćemo rezultate od timskih, odnosno klubskih rezultata. Na petom mjestu sa totalnim brojem bodova od 6046, on the fifth place with total score of 6046 points is Letačko društvo Zaprešić. Molio bi sve iz Letačkog društva Zaprešić da se pridruže na stage-u. Na četvrtom mjestu PK Zagreb, molio bi sve iz Zagreba da se pridruže. Na trećem mjestu sa ukupnim zbrojem bodova od 6295 with a total score of 6295 points, paradriličarski klub Flumen. 6891 bod, dajmo parafrikovci. Sa prednošću od 1300 bodova, sa ukupnim zbrojom od 8046, with total score of 8046 points. Ubjedljivo najbolji ove godine, Let Ivanec. Evo, rekli su nam na vrijeme. Viš ti